Ovo je šesti po redu sajam zapošljavanja koji organizuje gradska opština Zemun u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i od ove godine Privrednom komorom Srbije. Ove godine na sajmu će se predstaviti 32 poslodavca sa oko 950 radnih mesta. Radna mesta su od lekara, specijaliste pa sve do krojača. Svako novo radno mesto veoma je značajno za razvoj i privredu Zemuna i dobar je pokazatelj reformskog kursa Vlade Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem da se ojača privatni sektor. Ovo je jedinstvena prilika da se na jednom mestu nađu ponuda i potražnja za radnom snagom i da se pruži sva pomoć mladim ljudima koji traže posao. Koristim ovu priliku da se zahvalim kolegama iz opštine Zemun, ljudima koji vode opštinu Zemun i svima koji su učestvovali u organizovanju ovakvog događaja.